Ndabasuhuje cyane bahaye ikaze muri aya makuru. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gutangaza ko muri gahunda afite harimo gushoza intambara ku Rwanda, mu gihe imbaraga za diplomasi zitabajwe mu gukemura amakimbirane ari hagati y'ibihugu byombi zaba ntacyo zigezeho. Mu kuboza umwaka ushize nibwo Perezida Tshisekedi wiyamamarizaga kuyobora Kongo Kinshasa muri manda ya kabiri, yari yijeje abanyekongo ko ateganya gushoza intambara ku Rwanda, ariko kandi akazabanza kubisaba inteko ishinga amategeko. Iki cyemezo cyo gukora uyu mugambi yaje kukivuguruza muri Gashyantare uyu mwaka ubwo yaganiraga n'itangazamakuru, avuga ko ibyo gushoza intambara ku Rwanda aba yabivuyemo, ahubwo agaha umwanya uburyo bwa diplomasi. Tshisekedi mu kiganiro aheruka kugirana n'ibitangazamakuru birimo Le Monde yavuze ko gahunda yo gutera u Rwanda ikiriho. Yavuze ko mbere yo kwisubira kuri kiriya cyemezo, Kongo Kinshasa yabanje kozwa igitutu n'ibihugu byinshi bikomeye mu rwego rwo guha amahirwe amahoro. Perezida Tshisekedi yavuze ko kuba yarahisemo guha umwanya diplomasi bitavuze ko ari ukubera ko ari umunyantege nke, ahubwo ari ukubera ko yizeye ko hari umusaruro izatanga. Yavuze ko umusaruro nuramuka utabonetse azatera u Rwanda kuko afite ubushobozi bwo kubikora. Muri iki kiganiro yagiranye na Le Monde kandi Perezida Felix Antoine Tshisekedi uyobora Kongo Kinshasa yashimagije ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo rifatanya n'igihugu cye mu guhangana na M23, agaragaza ko ashengurwa no kuba Perezida Kagame yubahwa n'amahanga. Mu kiganiro n'ibinyamakuru birimo Le Monde, Tshisekedi yibukijwe ko raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye igaragaza ko Wazalendo yakoze ibyaha birimo kwinjiza abana mu gisirikare mu gihe bizwi ko ikorana n'igisirikare cya Kongo. Tshisekedi yaryamye kuri Wazalendo maze asubiza ko abashinja Wazalendo ibi byaha ari abatazi ukuri ku buzima abarwanyi bayigize n'imiryango yabo babayemo. Tshisekedi yabwiye umunyamakuru ko abakwiye kubazwa ibyaha bya Wazalendo ari abo yise abashotoranye. Uyu mukuru w'igihugu yatangaje ko ibihe abarwanyi ba Wazalendo bari kunyuramo bitabemerera kugendera ku mahame mpuzamahanga y'igisirikare, kuko mu mwanya barimo batubaha uwo ari we wese niyo yaba perezida wabo. Tshisekedi yasobanuye ko ubwo yajyaga ku butegetsi 2019 yatangiye gahunda yo kubana neza n'ibihugu by'abaturanyi, gusa Wazalendo batangiye kumwita umugambanyi bigeraho afata icyemezo cyo kubashyigikira. Yatangije imitwe y'igisirikare cyigenga cya Congo Protection ndetse na Ajimera y'Umufaransa Olivier Bazini iri gufasha igisirikare cya Kongo kwiyubaka. Abajijwe niba Wazalendo ihabwa imyitozo n'iyi mitwe y'abacancuru yabihakanye. Ati iyi mitwe ifitanye amasezerano na leta ya Kongo, ntabwo ari yo gutoza Wazalendo. Wazalendo ni bene wacu bo mu burasirazuba bwa Kongo bafashe icyemezo cyo kurinda imiryango yabo ubwo bihurizaga hamwe, igisirikare cyabarindaga. N'abarwanyi b'intwari ariko ntabwo batojwe. Tshisekedi yagaragaje ko ababazwa no kuba amahanga adafatira ibihano u Rwanda mu gihe arushinja gufasha M23 mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, nyamara ngo bwarafatiye Uburusiya ibihano byinshi kuva bwashoza intambara kuri Ukraine. Ni ibirego u Rwanda rutera utwatsi rukerekana ko iremwa rya M23 rifitanye isano n'ubugizi bwa nabi bumaze igihe kinini bukorerwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, bwatumye ababarirwa mu bihumbi bahungira mu bihugu by'akarere barimo ibihumbi 100 rucumbikiye. Tshisekedi yavuze ko mu gihe Kongo Kinshasa ikomeje gusabira u Rwanda ibihano, ibihugu by'i Burayi gicecekera, ahubwo mu gihe Perezida Kagame yabisuye bikamusasira tapi itukura akanyuraho mu rwego rwo kumuha icyubahiro. Yagize ati vuba hanyuma y'urupfu rwa Alex Navi, Amerika yafatiye ibihano Uburusiya ibihano 500 kubera umuntu umwe. Muri Kongo hamaze gupfa abantu ibihumbi 10. Ni ibihano bingahe u Rwanda rwafatiwe? Nta na kimwe. Kandi iyo Kagame agiye i Burayi asasirwa tapi itukura. Niba atari ukubogama mwambwira ari iki? Mu kiganiro na Le Monde, Perezida Tshisekedi ntiyemera ko ingabo za Kongo ziri gutsindwa. Kuva ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zava muri Kongo Kinshasa mu mpera za 2023, M23 yafashe ibice byinshi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ubu izengurutse umujyi wa Goma na Sake. Tshisekedi yasobanuye ko ababona ko ingabo za Kongo Kinshasa ziri gutsindwa urugamba ari uko ziri kurwana mu bice byinshi, naho ubundi ngo M23 ni iri gutsindwa. Ati iki ni ikibazo kiri ahantu hamwe, atari ko ahantu twayisubije inyuma. Twafushije abantu benshi, ariko intambara yatubereye inzitizi mu kuvugurura igisirikare cyacu. Perezida wa Kongo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko mibangamiye igisirikare cyabo harimo n'abagambanyi bakinjiriye, kandi ngo si abavuga ikinyarwanda gusa, ahubwo harimo n'abavuga izindi ndimi. Ati tugomba gukura ingano mu rukumbi. Mu ngabo zacu harimo abagambanyi, si abavuga ikinyarwanda gusa, ahubwo harimo n'abavuga izindi ndimi. Duhanganye n'umwanzi ugaragara. Intambara ya M23 n'ingabo za Kongo yubuye mu mpera za 2021 yangiza umubano w'iki gihugu n'u Rwanda.